Hello, guys. Welcome back again to K2N Family. Well, another episode, another day in our life now in Goa. Enjoying the moments and every aspect of the time that we are spending here. Hore kal roz salo. And hore so tired zale me. It was very nice. Borobar salo. So as आम्ही घराको सकाळी उठली थोडं काम करपाक काय मेळना. So we thought of like going out. आज म्हणजे बाहेर खंय म्हणजे जेवपाया. And as I said, I will never explore any expensive restaurants like hi-fi restaurant जेवपाक म्हाका. पण म्हाका जाय वचपाक बेश्टे लोकल आमगे दाखयताय पळय सारकें रुचरुचीक थाली बी दाखयताय इसणा पोस्त बी आसता पळय ते भशेन सी फूड बी चोवपा लागून. सो सद्या आयज आमी आतां लोकलूय एक चोवपा वयतले इंस्टाग्रामाचेर एक म्हाका खंय लोकेशन एक मेवला कोणाय एक शेअर केलोलें. सो आम ट्रायंग टू गो फॉर दॅट प्लेस चोयता केश पळय तें. हेजे मुखार मागीर खंय भोंवपाक तेन्ना आमी वतलीं आनी तेज्या भितर आमगे भुरगीं सगळीं रेडी जाले. आनी चोय दिस इज किशा. किशा हॅलो कर बाबा. कैसी हाय कर. कैसी हाय कर. अगो कैसी हाय कर गो. आणि याचे डेनिशा हॅलो कर बाबा. आ ओय कितें म्हणटा ओय शी वॉन योर हार्ट येस. तो की हगी दी पळय ताका हगी दी फास्ट हगी दी आयगो हगी दी आयगो. आ हगी दी दावली पळय ते. आनी याचोय Nadia also is ready over here. And inside Maria is also ready. I am just waiting for Nigel and Sonia to come down. And we are going to go now. We are going to leave. I am going to go to restaurant. Bola ale tumu location is sangta hui boide. This is, I think so. This is in Pondawali, you know. But as of now, एक halole restaurant which is closed. It's Nigel Mahmudalo. But आता ये दूसरे restaurant होते. मुझे रेस्टोरेंट होगा ना पण एक मुगे मोती हाँ नाइजेला जाता है. इफ इट्स गुड नॉट इफ एनी अदर रेस्टोरेंट दैट वी गो सांगतो आपण इट विल बी अ लोकल. एंड एंजल also is ready. Wait, Angel, show me your hair. What you done? I'd say Angel has made her hair like that. Mama has made it for her. You like it? Yeah? Yes. You're looking very smart, very nice. Thank you. Yes? Oh, this is Kisha's pom-pom. Yes, looking very nice. You're like a cheerleader. Yeah. Kisha? किशनचे मुखार रावला थिंक UK रावपा मेळना तेका मुखार इथे मुखार नायजल गेलो मुखार. It's a cow. See, we have zoo even here outside also in Goa. You like Goa? I never saw those Indian elephants. Indian elephants? We will see them very soon. We will go, okay? Okay. We'll go to see Indian elephant. ये सारखे सन आमगे घराको सन लागी है निको. सो कोणी हिंगा हिंगा हवे अरे मुखार पावलो. ओ मुखार पावलो. ऐसे बा ऐसे बा दाखय मुखार पावलचे हिंगा. अरे बा Mama. किशा ये हैप्पी बेबी. Yeah. Yummy Royal Gardens. Yeah. पास में दूसरा को फॉलो. This is Royal Gardens. So guys, this restaurant is very close to our place. ये है बेतौड़ा पड़ता है इसमें बेतौड़ा. And restaurant is Royal Garden. अभी इंग दिस्ती पड़ता तुमका इंग हाँ पे. तो सारखे इंग लगे यहाँ तो पे. अच्छा इंग हाँ पे. Royal Garden म्हणून. अनेक पडे येलो हिंगा व्हेरी क्लोज टू अ प्लेस. कोणी मारगांव सावन येता है तो बायपास गेल्ली न्ही. बायपास कडेन जंक्शना कडेन आहा हिंगा. हां आतां हिंगा आमगे एकूण नशिबा सारकें अशें फार जालें. कितें आहा तेचो हिंगा ड्राय डे नो लिकर सर्व. हें घेवन वचपाचें. दॅट्स द एम्बियंट. दॅट्स द एम्बियंट से. Angel also go. Denisha. Okay. Yes. So this is the ambient side. The Royal Gardens kind. Okay. पाकाने आणा का हाडबी काय घालला ना हाड काढला ओकोडो ओ सोफा दिसता सारको वन नंबर वन हिरो तो. Baby, you're not sitting. I'm sitting inside.
got it inside. So guys, this is my classmate, my friend Terry. हमारा वो हल्दी डाले इस गला एक लारे कला ला जो भी तो डॉक्टर मुड़ो उठो ना हो यार जो भी यार जो भी बोटी no nice meeting him. तो इंगा manager he is looking after this place. Chef तो actually number 1 chef. मुझे बहुत chef तो सार को बोटी रास्ता सार को number 1 chef तो इंगा आता से मेनू भी करते रहे correction. देखला होता आज guarantee है सार के जोड़ना चाहिए. So you all know where you are coming. So बसता था मास में. So guys ऐसे इसको बसपा को यहाँ देंगा इंगा separate. This is the bar over here. What they've got. आणि bar म्हणे ते बोन हा काय ना देगा. But they have got huts over here. You all can sit like private bosom meeting. So बायलांतल्या बेस को आहे ते. Here, this one. पुणी. येते तुम्हारे. Here. See. ऐश करून. और तो भाई हाईवे पे ते साइड जान. So from this, you'll sit inside. Hey, Tanisha. Very good ambient over here. I like Poili. I knew about this. And Terry is the towing manager. He's been a chef before on a cruise ship. So definitely food will be amazing over here. I know him. So no doubt about it. So yeah. Main task, Angel, what are you going to eat? You going to try Goan food now? Yes? I'm going to show on my YouTube family, okay? Our YouTube family is going to say, and then you're not lying to them, okay? Okay. You already have one black. So the bitter ball made pe eshkon sogli ball le pe nice. Head of the family Nigel badla diga. Ha? Anik sogli hai pe bottom ani. Tanisha, pushla change. आणि याची सगळं टाकून शिर बोले हॅलो करू को देखो हॅलो पण पता आहे ना सारखे Hello. तू हॅलो करपा जाणा मुखार घे हे सारखे प्रो किशा प्रो झालो हा सारखे युट्यूबाचे ठीक आहे केसो हा तू म्हणगो आपण झोपा येला कोण सांग आज झोपा येला झोपा येला Daily. खाली जेलला ना तुम्ही जे आहे किड्स what will get angel won't have fun. ना तो फर्स्ट येले आमगेले Squid. मसाला स्क्वीड सोन्यान आपण ऑर्डर केला पे जीरा राईस आणि दाल तडका करून घातलं होते दिली बरीच आपलं जीरा राईस घेऊन बरोबर सो प्रॉन्स मसाला रवा फ्राय येयलाच आहे आमगेलो Stir fry. आणि पे एंजला गेले प्रॉन्स हक्का नूडल्स केले त्याने एंजल वॉन्ट्स टू ईट प्रॉन्स येस Yeah. लाईक टू ईट प्रॉन्स फ्राय ओके लेट्स ईट येते हालिता सुंठ फ्राय पे वांगो very nice. So good. नाइस Angel, see how nice was eating. एंजल eat your prawns and show See that Really hot. salt okay Wait. These flies are bothering me. who's bothering you Flies. flies are bothering you Like that. एक टीम्स देते हैं मूस बहुत आहे बिने तशी त्या सारखी राहतात आणि आमगे फेवरेट शिनाण्यो एक लिंबू झाला मग बेबी पहिले अच्छा हा लिंबू हा लिंबू आले ओके त्याची बरा लिंबू मारले शिनाणे आता शिनाणे बा कोणा रुचेले सॉरी गाइस हम भाई हां तुम पण गाय त्या हातली Papa, what you doing? हा एंजल फ्लू अवे It flew in my hand. आणि हे मुखे प्लेट आके बोडकं काट मागता होतं पे नादिया किती बोडकं आहे हा भाजी No, you will not eat Take this that. chicken But fry. eat that only. What Oh, is given to you. फ्राय it's spicy. क्रिस्पी नो Eat that only, huh? Take. इंडियन चिकन Nice. Eat. Eat this. Nice. शिनाणे होईल का नाईस Wow. येस That's super Eat, cool. Baba, Nice. eat. पहिलं पाटी शिनाणे आयला एंजलान चिकन म्हणून लाईक झाले What's Little wrong? more? What do you want? This? त्या That is शिनाणे not जायला नाही it. येतोय That's not good for you. आमगे फिश थाली येले बे Take this. Hey, Danisha. Danisha. Can't you take my hand? होय नुसत्या म्हणजे दाखवलेली म्हाका आनी घेवपा पडटा नुसत्या आनी सुंगटांनी ऑर्डर केलो हे बरें
सो गाइस सारखी ओरशी मारली म्हाका आतां सारखी ओरशी म्हळ्यार ओरशी फूड वॉज अमेझींग एवरीथींग वॉज नायस गूड सर्वीस बरें जेवण बरें आहा तुमकां येवपा जाय जाल्यार एनी टायम यू कॅन गूगल अप रॉयल गार्डन्स रायट रॉयल गार्डन्स म्हणून very reasonable price. Your friend काम करता म्हणून ना but I'm telling you it is very reasonable. For family of this size it was very cheap for me. So anyways guys बेतोडा हायवे हा त्याच्या ऑपोजिट बायपास आयले रोकडे पावताय उजगांव वयता हिंगा वयता खंयच्यान पावता हिंगा बरें मेवता हिंगा सी फूड बी ओके गायस so as of now signing off with this vlog of mine until then stay safe God bless you all and my final word to say adios everyone say Adios. and this was my man who looked after us thank you very much very good thank you guys all right see you